Khovel ram rúnpui ber USA President tin mun alu atranga putrama malak na sang tunlai a seizui tura tam ma social media sang po ikan mutam mani tuntroma hian trama malak na sang azinga Israel lama malak na le mason na tele a malak na lian tak pakajinga mi dan lava US pem lu te thon chho rúnpui kalmek chungchang toite in kan thlir hawanga US President Donald Trump chuan President kalchhuak ta Joe Biden an Israel hena bom thon na tura khokirna asiam chu a hlip le tarup maya bom te hi Israel a thon ani thei don ta ni President Louis Biden khan Gaza chimlama rafa khopuya Israel in bepui an thlak tumna danna tan heng bom chakchi Israel hena thon tur hi nikum mei thla khanadan sakka khokherna an siam hian Israel hena bom pek tur sang thum le zanga velai hi a huama hengzinga hian bom thale chak tak mai 2000 pound bom an ti te po tel nge a ma se heti chung hian thlakhat nu le ka Israel chon rafa ko pui hi an thunun an hnuaya an da tho ani kha Donald Trump choni US President Office alu atranga ninga nia Biden an Israel ta na khokherna asiam hi lipin heng bom chirang le bom lom tak ti Israel hena thon turin a riat tir ta a hei hi mitam takin an lorin loksa khani bokani Trump chuan kan pe chuak ngal don aman pon pe vek to hun rei tak an lo hak to atia bom thon tur zinga hian 2000 pound bom hi concrete le metal cha tak po ti se thei huam zau tak ti che thei bom lom tak ani karlem ta zirtom ni khani US President Trump hian US in ram dang tan puina apek te po ati top lai lok vekani ti te kan soi ritowa chanchin thar danga le he chanela ngei po hian kan soi lang towa ram danga tan puina an pek chotu rang anti top zinga hian Ukraine tan puina an pek tur te po atel nge ani amai ro chu heti lai hian US hian ram ngoi poimo tak pahni anaya chung te chu Israel le Egypt te hi an ni a chan chu ram dang tan puina sum le pai tam tak an pek tur anti top lai lok zinga hian Israel le Egypt puina an pek tur ro hi chu a huam tel lo thungani Israel lama tun din muna in ka haina kalmek le mason te poyan thlir zui zelela Israel le Hamas in ka hai pon na tura in rem na an siam na nuaya a thonin atan in rin ni khan Gaza Strip atengin Israel sipai mai chia pali chua ania Israel in an ram jel rang atengin Palestinian tang zinga mi zani achu ave bokani International Committee of the Red Cross ICRC chuan Palestinian mi za somni le paria chu Gaza le West Benga an throi kirti an sei to boka abak chu motor manga phur chuani in Israel sipai ten hena thlen ania hete tang hian helicopter mangin Israel ko pui Tel Aviv pan pui anni damdo in an resel na din mun ten fiani in an thania soi ania anni pali hi October ni sari sang ni somni le pathuma Hamas in Israel chimlam an baitruma sipai zani chuang zet an man zinga mi dekhan ni in ka hai puan tho khatna ka ruk chung o tura hian Hamas lam hi an mi hren zinga mi somni porok chua tura tini in Israel point Palestinian mi zatel ala chua vele don bokani tang in thlengna hi in rin ni a hian nei chunjom le ani donani heti na hian Donald Trump malak na lian tak pakhat US adan lawa pemlu te thon chua rúnpui po akal chhomeka heti la hian Mexico lama thon chua tur US sipai thlonai na phur chu Mexico in US thlo theina an rama tum a phal lo thute hi tunla hi social media ron dar thar leya hi anen zui vere lokila US sarkar in an rama dan lawa pemlu te thon kir tumin ma i ala hal char dan lawa pemlut poi khoina in nam noina nei te thon kir na tuna hian thongme ka heti la hian pemlut thon kir turmi somret phurutu US pe thlo theina chu Mexico in an rama tum a phallowa Mexico Foreign Ministry chon US na in lai chin na thatak siam chuan du reng thu a sei rualin pemlut thon kir turte chu phim khuru ta kalo zir chian angai ni antia an rammi le sa dik tak US atanga thon kir turte chu thataka an lo don son tur thu an soya ma se US pe thlo theina US adan lawa lut Mexico a da antum C17 in aphur lute hi tuman lo phal lo chane ro chu Mexico lam ram khoi tu te hian an soi fia lo thungani President Trump ke roi sarkar chon an Ramadan lawa pem lut te dap chho na chu chak takin tu na hina kalpui mek zela
he malak na hian Pentagon lampuin puin US atanga thon kirna tan hi US si pe chho thaina te po mantel ani US a hian dan lawa pem lu thi makte duai tel an oma heng mi te dap chho vek tum an ni ba ka Trump chuan dan lawa lu te ve na tur hian Mexico nena an ram ria khau taka ven himna akal pui te po atuma national emergency te po alo puang to bokani Mexico ram ri kal tlanga US lu thi an tama hei wang hian Mexico rama thon kir tur po an tam don hle ni a hriat ani hemi atan hian Mexico thu nei tu te point US atanga thon kir te omna tur mun Ciudad Juarez anti mun atuna hian abo sei mu bup mek bokani US President atana Donald Trump langlu ani nuwa malakna tur len pui tam tak arua man ngala thil then khata chuan tuna hian malakna an kalpui chho ngal mobop maya kovelin ramro pui bera kan ngai te an iboka wangin an chanchin kan ngai vena kan clear thua pania engting teken ngen president thar hian ramro pui US tan hian e malak zel don engting teken nge kovel a ngong don ti te po an chanchin e kan clear zel thei tur angai la thome